uxolo ngiphinde ngilibingelele kwesibili. Yoy. Bafowethu niyaphila. Bengisasho ukuthi ngempela asika animuzi abantu abamusa ukuthengisa ubunyanga. Bengisasho ukuthi abantu abayekela ukuthengisa ubunyanga noma ukubenza bube cheap kubantu. Ingakho ezinye izizwe ezidlalela kithi. Ngazothi thina sisile manje. Ngathi asicabanga. Ingoba kunabantu abathengisa ubunyanga. Cishe nonke le video niyibonile kukhona isangoma esithwekayo, sithweka ngebhayi ledlozi. Siyatshikiza isangoma siyathweka. Yile uthi uthatha ibhayi ledlozi uyothweka ngalo utshikize bafowethu. Niyawathatha nama uniform asesontweni niyo groove ngawo niphuze ngabo utshwala. Nitshikize ngawo futhi. Noma nje kudela idlozi. Ubungoma bubulawa izangoma bafowethu sengibonile. Abubulawa ngamakholwa, abubulawa ngabasindisiwe, abubulawa bubulawa izangoma ubungoma. Ngoba sisuke siyitshela ukuthi sazi kakhulu la emakhanda ethu. Akufuneki ukwazi kakhulu bafowethu. Ngiye ngathi mina asinendaba ukuthi yathweka wena singeni lapho. Asinendaba ukuthi uya groove uyaphuza, mhlawumbe uphuza ama Henneken ngabe Henneken noma yini awu 6 asinendaba. But hlwana nezinto zedlozi. Uma uyophuza, shiya izinto zedlozi phansi uhamba uyiphuzela wedwa ngempahla zakho. Uma ufuna ukuthweka wedwa le shinto impahla zedlozi phansi ngoba kusasa amakhonjo ukuthiwa yayi izangoma ziyathweka kanti nguwe nje wedwa. Ngeke ngithi mina abantu abathwasela idlozi lomdli, uthwasa kanjani idlozi lomdli? Ingakho bethanda ukutshikizisa ibondo ngoba abathwasela idlozi lomdli. Ingakho kubalekile bafowethu ukuthi uma ngabe uqala endlela noma wamukela isimo salendlela bese uyahlambulula amadlozi akho, uhlambulula izikhwama zakho zibe zinhle. Izikhwama zakini actually. Kuba kusisiza. Zibe zinhle ngoba ngempela khambe kahle. Thina sihlupha ngokuthi sisuke sithatha idlozi, sithi mase lithatha bese silibeka la. Bese kuzoba ile nhlobo le ethwasi ngalivumeli idlozi noma ugobela babo bengayivumisi idlozi. Vele uma ungalivumanga uzokwenza okuthandwa wena. Ngoba kumele uvume ulamukele kube khona imvuma kufa. Uyima kuzosebenza idlozi. Asilihlonipheni bafowethu idlozi. Hlonipha idlozi. Idlozi lihlonipha umuntu olihloniphayo. Mhlawumbe abanye nje namhlanje bathi bahlula umjoli ngoba balihlonipha idlozi labo. Umuntu nasendumbeni uvele lokucabuzana nabafana noma nabafazi. Abanye noma beye emanzini emfuleni lapha ezibeni bafike bebhantsane lapha bafowethu. Idlozi liyahlonishwa bafowethu. Lizohlonipha kanjani lona wena ungalihloniphi? Thina sikuhloniphe kanjani njengabantu sifuna uzolashwa. Vela awucabange sengithi ngihambisa ngoma esithwekayo mina. Yise esingipha umuthi. Siyathweka leso sangoma. Ngihambisa ngoma esithwekayo. Kusasa kuzoba khona abantu abathi mina ngiyisangoma kodwa ngabangirape endumbeni yami. Ngoba phela bathi isolo siqala ngokubona. Wena mawufaka izicephe, ufaka amabhayi amangaka bese uyohlolela umuntu. Mangena umuntu oyisigebengu nomuntu wesilisa uzofika uthi mase kubambe irape endumbeni yakho. Ngoba phela wena awunadloza ngithwele. Awunadloza ngithwele. Mase kubambe kudlengula uzothi. Ngoba phela amadoda akulengeka. Alingeka amadoda. Thina njengabelaphi mangabuyisa ngoma uyinyanga ongumthandazi, hlukanani nokuthengisa ubungoma, hlukanani nokuthengisa ubunyanga, hlukanani nokuthengisa idlozi nini. Ngishilo wathi idlozi bafowethu noma ngithi ubungoma nobunyanga
ukwelapha akubulawa ngabantu abasindisiwe, akubulawa ngabantu abasonto emaromeni, kubulawa izangoma, kubulawa izinyanga. Ukufida abantu amanga kwesinye isikhathi akisho ukuthi ngiqinisile, kodwa ukufida abantu amanga kwesinye isikhathi nabe sekuzoba yilaba abagroova ngamabhayi. Kuthiweni nje usugroova ngamabhayi sesihlangana esportini, thokoza gogo, awungishayisa isavana la. Ngithema ufuna uyogroova shibhayi lakho. Ngo sesizawukhuluma phela, sesizawukhuluma ngoba lama organizations akhona oTHO beni lapha abanamsebenzi, ayikho into abayenzayo, ayikho into sesizawukhuluma thina, ayikho into abayenzayo phela. I-organization yani le isiza ngani ngoba yenzi lutho. Asiyekeni ukuthengisa umngoma, asiyekeleni ukubeka isithunzi somngoma phansi, yekeleni lento leyo izosenza ukuthi njengendle emnyama singavuki, because ubunyanga buyifa lethu thina abantu abamnyama, buyifa lethu thina ndle omnyama, thina bakwantu buyifa lethu. Uma nilahla lefa lokugcineni nayo nizophila ngani ka? Ezinye izizwe zizothi mayiphama bese niphama ngani nina? Nizophila ngani? Asibula asiyekeleni bafowethu. Cha asiyekeleni. Angeke nje sidlale ngani, asiyekeleni. Mawudisa yothweka ku TikTok. Hamba ufike uthweke, shiya amabhayi phansi. Faka ama crop top uthweke usiyeka amabhayi phansi. Asifuna ukubona amabhayi akho thina, bazokubuka ababukayo, but amabhayi shiye phansi. Cabanga umuntu ufaka amabhayi wenza ama crop top uswafase into engaphela. Idlozi bafuna lihlala emzimbeni womuntu, lifuna ukuthi uyihloniphe. Umuntu onedlozi, umuntu onedlozi eyahloniphayo uyaqoka ambathe. Ngoba usuke hlonipha idlozi lakhe, umsamo umzimba bafowethu. Ungumsamo. Yingakho ngithi kusenabantu, kusenezangoma, kusenezinyanga. Ekusamele sike siyithathe siyibisele emuva, sike sizozenza isimvuba kufa. Sike siyoyivuma isidlozi kabusha. Ngoba hayi bafowethu akulungi. Akulungi. Sifike sizenza imvuma kufa kuze sizokwazi ukuthi kusebenza idlozi ngabo, ngoba akusebenzi. Abanye baneyipoliyane ke, abanye banotikolosha. Asibeke lokho. Kukhona abantu abangabe lapha banotikolosha, futhi ngeke ngithi umlaphi lo muntu lo. Abanotikolosha. Umuntu ephuze unotikolosha uthwele. Uthwele. Idlozi bafethu liyahlonishwa, idlozi liyahlonishwa. Mina ngisengakase ngabona, ake ngibekise nje ngomuntu osobala nkosami, ngathi umoya wakho ngalala ukuphumula. Ngisengakase mina ngabona umkhulu umuntu enza into engasile. Yingoba lihlonipha idlozi lakho, uyahlonipha. Manje wena uyitshethe wazi konke, wena uzothweka ngamabhayi edlozi. Siyavuma wakho, wathi nguwe batha wedlozi, hlonipha idlozi. Idlozi liyahlonipha. Kuze nawe lihlonipha. Yingakho namhlanje nginabantu ethi mina mkhulu ngithwasile and sengina 5 years ngathwasa, but angikhona ukusebenza abantu. Why ungakhona ukusebenza abantu? Why ungakhona hle ukuthi wena ufuna ukulawula idlozi, kumele ngabe idlozi elilawula wena ufuna ukulawula. Hayi idlozi lizo understand ukuthi vele mina ngifaka ama crop top. Lifika idlozi lithi hayi bo yeka lama blue, ukuthi wena idlozi lizo understand ukuthi siphile esikhathini esinjani. Akulungi bafowethu. Bese ngiyabonga gogo. Bese bezovala ngalamazwi ethi amadlozi awafani. Ngeke ngasho ukuthi bawasebenzisa lamazwi mangabe siza bona. Kodwa mase kumele bebhekane neqiniso, abasawasebenzisi lamazwi. Avoida sihlonipheni idlozi. Noma thu uyayibona sowazi kangakanani la edlozini. Noma thu uyayibona sowazi kangakanani ihlonipha idlozi. Abantu kukhona abantu namhlanje abafuna ukuthwasa, abathi mabebuka wena uthweka bese bethi hey idlozi elithwekisanayo ufuna nami uzothweka phela kathwasa. Ufuna nami uzothweka ngathwasa bese umuntu ayisuka idlozi alisile. Yingakho nabezinye izizwe behleka bethi amadlozi amadimoni. Yingoba nenza izinto zamadimoni vele kwanina. Nenza izinto zamadimoni vele. Thatha ibhayile idlozi uzothweka ngala ngoba kunobuka wonke umuntu ujikizisa izinqa lapha into engapheli. Yini le umbhedo lo.
ingakho bese amadimo wawambona nje umuntu efaka i-uniform esontweni ethweka awukaso ambona awukaso nami ngisakazambona ngathi sengiyabona umuntu esefaka umNazaretha esethweka hayi bafowethu hayi ngani sokehla kahleni bafowethu ahleni ngisengakase mina ngabona umuntu ofake i-uniform yasezCC ethweka ngisengakase mina ngabona umuntu efaka i-uniform yasepostoli ethweka kodwa idlozi ezedlozi kathweka ngaso hayi bafowethu kahleni hayi bafowethu kahleni asikhuzeni into kusekuhle asikhuzeni kusekuhle abanye babo ngishilo ngathi abanye babo bathwele abanye babo banotikoloshe abanye babo banezilwane ipoliyana banotikoloshe abanye babo banotikoloshe vele ngeke sibabalekele kusamele sike sibaba mase bafake emanzini qala kukhonto ezobe siyaqhuma kubo noma khambe lo moya omubi asihlukaniseni imimoya yokuphilisa nemoya yokufa imoya yokugula hlukanisani nithathe yokuphila ingakho namhlanje kukhona umuntu ozoveza imali ethi ngizonenzela imali engaka mina uzani umoya wokufa loyo akusokuphila imali iyasetshenzela bafowethu semhlabeni la uthi uNkulunkulu umuntu uyodla ithukuthuku zakhe ayikho imali evela ivuka senisikhona nje thi iphala zeinyoka uthi imali hayi bafowethu kahleni ayikho imali yandwa amagundwana ayilanda phi imali asebenza imali yasetshenzwa hlukanisani imoya yokufa neyokuphila asiyekele into yokuba uthathekile asiyekele nizofa kukhona abantu abathwele namhlanje kodwa bangazi ukuthi bathwele bona bathwele abazi bona bathwele ingoba ngothathekile yekelele lento bafowethu like serious yekelele bafowethu ngiyanicela yekelele nizofa sizonqaba thi futhi nje ngicabanga ngiyovula i-life cover ngizonqaba yekelele lento bafowethu edlozini kuyabekezela edlozini kuyahlonishwa bafowethu lento yokujaha yikho ngathi zekhehla yikho ningezwe ngomuntu edlala ungathi mawuhamba etown wena bese umuntu yazi wena mele ngabe usiyahlola woza la ngikwenzele ukuphapha lokho idlozi lakho mase kumele uhlole lizokutshela ube mhlobo kodwa mawulashwa nje kuphela azikho izinto ezisheshayo yekeleni ngifuna le video niyishare ifike kubo bonke abantu beyazi ukuthi lokuthweka abakwenzayo kuwukuphapha ngamabhayedlozi uqina idlozi liyahlonishwa bafowethu angisho ukuthi sengithuthukile ngoyempilo but ngilanje ngoba ngahlonipha idlozi la angizange liphaphele idlozi lakho mali ijekela utshalo ungaphuzi buyeke ungalokho ubuza why buyeke ngoba liyazi ukuthi sizathu yini nikhumbule phela ukuthi amadlozi ngabantu abake baphila enyameni kodwa yasiyakhathala inyama wasumphefumulo yaphila yaqhubeka yaphila manje laba sebekhona sebayazi ukuthi isimo sokuphila sinjani babuyela ukuzolungisa thina sisaphile enyameni ukuze sikwazi ukuthi masifika ngale singasokoli wena mawuzomali uzojikela utshwala ubuza uthi why phela nofuna ukuluhola wena idlozi la ufuna ukuluhola awucabange nje mana bafowethu mana asibuyiseni phansi nenkulumo akucabange nje usulashwa umuntu othwekayo uthi mohamba kuthisa ngoba sakho siyathweka ngala yini lento le thweka ke yebo siyavuma hlukana namabhayedlozi ungathweka amabhayedlozi awucabange nje sengihamba nabangani bami sebethi hayi sangoma sakho siyathweka ngale ngamabhayi awuzo nje thokoza stoko yini lento le hawa fethu awucabange weria mfowethu sekuthiwa nje
umakhosi okulaphayo ugqoka igcebhe engalo yathweka ngamabhayi edlozi uphinde ebuye lamabhayi futhi ethi mayithandazele ephinde kubeke wona lawo bhayi thoka ngawo ucabange nje abantu bazofa nizofa bafowethu nizofa zihlonipheni nina sizokwazi ukuthi sinihloniphe ngoba wanze waqala wathoka ngamabhayi edlozi angisakuhloniphi mina sengivele ngibuke nje umuntu ostrippayo mina odance emabhayi stripper akusekho ukuthi uyisangoma sekuvele kwaphela semthanda nanoma umuntu esekubona athi uthweka ngebhayi edlozi noma esekubona endleleni akasabona isangoma usubona umuntu othweka usuzovela icabanga leya moment uthweka ethi hawu hayi akusisangoma leso umuntu othweka bese bezobuthi hayi idlozi lami phela lenze likuthandayo lenza yini lento le afethu asiqapheleni qaphelani la idlozini akukho mnandi bafethu kuyasokolwa la idlozini ayikho into ovelulele kusasivuka seniseyiyona kuyasokolwa la idlozini kuyasokola idlozi uma ungalisokoleli kukancane likusebenzisa ngoba lisuke lifuna ukutraina kahle kahle qaphelele bantu abamkhulu asiqapheleni indlela iseyinde idlozi lizosilahla masiqhubeka kanje lizosilahla ngizomunye mayikhuluma ethi hey mina ngifuna ukufana nomkhulu umuntu uzofana naye kanjalo noma ngabe usahamba ntambama uyophuza ugroove kuze kusekuseni nasekuseni uyaphuma futhi uhamba nabangani isinesikhathi sedlozi kanti angisho ukuthi utshwala ngilona abakini notshwala kunendaba nabo futhi abungisebenzela ngase ngaphuza futhi kodwa masugroove Monday to Friday 24 hours bese uzofana nomkhulu umuntu okusazofana njani ngoba umuntu ofuna uma njalo kumele uphahle thandaza zila hamba intaba hamba amanzi ungahamba utshwala uzoba njengayo kanjani oh phela singakhohlisanini bafowethu kuyasetshenzwa idlozi liyasetshenzela idlozi bese siyogeza ikhwama bafowethu bese siyogeza ikhwama uzokwazi ukuthi bese kuyalunga bafowethu akukho okuningi bengivula ukhuza leyo mkhuba lo umkhulu ukhozi ushobe elikhulu kaSimelani izolo ukhulumile ngayithanda into ayikhulumile kodwa abanye bayibuye ngese-wrong ngoba bathanda imixovo iyekelele imixovo lithola ku ladies house ihlukana nayo le mixovo ohlukana nayo izanibulala omunye wafika lapha equbuka umzimba wonke ngithi mina wenzani wathi hayi mkhulu ngihlanganise angazi noma uDJ Egg noma yini lento eniyibiza uDJ Egg la yini le ngihlanganise uDJ Egg ngithi mina yini uDJ Egg yini uDJ Egg naye akazi ukuthi uDJ Egg nizofa ninamadlozi bafowethu wona idlozi emele isho ukuthi umuthi akubona ukuthi mangikhipha lo muthi lo mele senze noma ngawubani cha idlozi lakhe lisho ukuthi angunike lokhu nalokhu wena uyothela uDJ Egg angazi ukuthi yini leyo kodwa ngazi ukuthi Egg iqanda phakathi kodwa nje ukuthi uDJ angazi ungenaphi ihlukanana lento iyekeleni ukulapha kwabantu akufani kodwa umkhulu ukhozi ushobe elikhulu ngiyamphakamisela nami ngithe khule njalo uyabhekana neqiniso leyo mkhulu nqwa aligeki ngiyamphakamisela kakhulu lapha khona abaseduze wakhe mabe ngambonisa le video ngiyamphakamisela mkhulu ukukhulule phezulu kheshe noma ungayithwala le video ngithi khulule phezulu nje ngoba bayabala abakhuluma iqiniso and bayazondwa futhi mkhulu ukuzondwa ke into yakho nedlozi nasinendaba nayo ngoba aku useless ukuzondwa futhi uzolunga ayikho into engalunga kodwa nje bengisasho le nhlobo lengahloniphi idlozi uqoqa wakho nje kusifundisa okuningi hlonipha idlozi lakho uqoqa kahle ihlonipha idlozi lizokuthanda okuhle kumhlophe amen.